mbanje kubasuhuza mbaye ikaze nanone ngiye mwumva umanye tabu. So uyu munsi tukaba tuje gucya mazimwe, tukaba tuje kubabwira ukuri kuri Kimomo Kibahana. Mbere na mbere banza wakora subscribe ubundi tugesho. Mwamenye mu mazina nka Kimomo Kibahana, Ngombwa, bamwita Loki Kirabiranya. So uyu musobanuzi yasobanuraga filime akaba yarigaruye imitima y'abanyarwanda cyane cyane igitsina gore. Uyu Loki rero akaba ubabarizwa ku mugabane akaba yagiye muri Amerika, akaba yagiye gukorerayo ubukwe, abandi bakaba bavuga ko yagiye gukorera business ze, kindi akaba bavuga ko yagiye gusura Loki Kimomo. Amakuru ahari Kimomo akaba yagiye gushakayo umukunzi, akaba yaragiye gushakaye umukunzi. So rero abagenda bavuga ko uyu Loki ngo yagiye koza ibirenge by'abakecuru bo muri Amerika, uko akaba ari ukumusiga icyaha. So rero uyu Loki akaba yaramaze mu busobanuzi igihe kingana n'imyaka 10. Uyu Loki akaba ari we musobanuzi wa mbere wari uri mu Rwanda, akaba yararumujejeta faranga. Ese uyu Loki nihe nama waba wamugira? Ese agaruke cyamba yigumire muri Amerika, dore ko ubuzima bwo muri Amerika butoroshye habe na gato ku muntu utifite. Nk'uyu Loki cyane cyane yarakizamuka, nto wavuga muri Amerika yari afite ubushobozi bukomeye cyane ku buryo yageraho akagenda akabafata nk'uko yaradufashe hano mu Rwanda. Rero nkuko nababwiye ngiye mwumva amanye tabu, ababashije kubana nanjye ndabasuhukije. Ndashishikariza gukora subscribe, musharinge abatakibonye, ubundi tujya show mu makuru y'entertainment ya tanu kabisa, tube turi kumwe. Murakoze cyane.